Tunaambia wa vijana waache kukuwa manipule na wapolitiki. Yani wafanya siasa wasibaindire mwerere. Hapa ni wakati ya sisi vijana kukamata avenir yetu mikono. Sisi tuikale fasi moja, tuache makampanya ya diabolisation antake vijana, tuache ma message ya ene kuma reseaux sociaux na kuma radio, tuache mauchonganishi, tuache maukabila, tuwe umoja, tuikale fasi moja, tuongee pamoja na tu trace jinsi avenir yetu itakuwa. Sababu kama tumeanzindua hiyo mpango ya amani, ya kutafutisha amani kunako mashariki, ni kwa ajili ya avenir, donc ujio ya wavijana wetu. Ndio maana wavijana ndio wakamate hii kampanye ya sensibilisation citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ili kwamba avenir yao kesho ikuwe mzuri. Tufanye jamhuri la kidemokrasia ya Kongo enye itakuwa na nguvu, enye itakuwa na maendeleo mu ngazi zote. Message inafika kwetu sote na tujitie pamoja kwa ajili ya amani irejee mahali ambapo tunaishi. Kubwa tunasema asante kwa shauri. Asante sana.